Today I'm going to talk about the resurrection power of God. Täna ma räägin ülestõusmisväest. Amen. Amen. You know, we are stepping into Easter. Me oleme jõudmas ülestõusmispühades aega. Yesterday we had a good time, Good Friday, we celebrated here. Eile We oli had a meil service here. suur reede, meil oli ikka suure reede teenistus siin eile. And God spoke to us. Ja Jumal kõnetas meid väest. We are stepping into a season where Jesus rose and broke the chains of the devil. Me astume aega, kus Jeesus tõusis üles ja murdis kuradi ahelad. What is the resurrection power of Mis God? asi on ülestõusmisvägi? The resurrection power of God is the divine supernatural force Jumala ülestõusmisvägi on jumalik üleloomulik jõud, which raised Christ from the dead. With that same power works today in us as believers. millega Jumal äratas Kristuse surnust ja seesama vägi töötab ja toimib meie sees. Tell the person that same power is inside of you Ütle today. oma naabrile, seesama vägi on täna sinu sees. Amen. Amen. It's not only 2000 years ago he just died and it's over. Et see ei olnud ainult, et 2000 aastat tagasi Jeesus suri ja siis ja nii The oligi. same resurrection power is in us as believers. Seesama ülestõusmisvägi on meis kui How many of you usklikes, kui believe palju Jesus meid Christ as your Lord and Savior? usute, et Jeesus on sinu issand ja päästja. Amen. Amen. He came to give us, transform our life. Ta tuli meie elu muutma. The resurrection power came to transform us inside. Ülestõusmisvägi tuli meid muutma seespidiselt. The resurrection power came to give us identity. See tuli andma meile identiteeti. The resurrection power produces victory. Ülestõusmisvägi toodab võitu. Amen. Amen. Romans chapter 8 verse 11. Let's look at it. Vaatame Roomlastele 8:11. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through spirit who dwells in you. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. The resurrection power has the power to transform any man and woman. Ülestõusmisvägi on see vägi, mis muudab kelle tahes. When we know how to access into the power of God, Kui me oskame sellele ligi pääseda, our circumstances changes. siis meie olukorrad muutuvad. Our family situation changes. Meie pere olukord muutub. Our children lives changes. Meie laste elud muutuvad. And we see how God works in our family. Ja me näeme, kuidas Jumal teeb tööd meie elus, Even meie our peres, workplace meie töökohas, changes. kõik muutub. But the problem is so many believers they know that Jesus died for their sins. They know that Jesus rose up and set them free. Probleem on selles, et et usklikud teame, et Jeesus suri meie pattude eest ja et Jeesus tõusis üles, ta on meid vabastanud, okei. Yes. Ja, Everyone knows your sins are forgiven. Jesus died igaüks for you. teab, et meie patud on andeks antud, eks ole. But he also died for you. There is Aga power. ta suri sinu eest, et sa saaksid väe. There is power in the blood of Jesus. Sest Jeesuse veres on vägi. Amen. Amen. There is power. Selles on vägi. Romans chapter 6 verse 4. Roomlastele 6:4. Therefore we were buried with him Me oleme siis koos temaga maha maetud. through baptism. Selles on ülestõusmisväe mõte. The resurrection power can transform any man Sest ülestõusmisvägi võib muuta kelle tahes. who even have lack of abilities. Kellel on mingi puudujäägid, mis iganes. It can transform any person to be divine and superior in the glory of God. See võib muuta kelle tahes, et astuda siis Jumala auhiilgusesse. The resurrection power can lift a person to an ordinary man or limited power into that reflects the glory of God. Ülestõusmisvägi suudab tõsta inimese tavalisest piiratud eksistentsist ellu, mis peegeldab Jumala auhiilgust. 2 Corinthians chapter 3 verse 18 says, 2 Korintlastele 3:18 ütleb, we are transformed from glory to glory. et meid muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. It's a process, Aga see on protsess. but we are stepping to more powerfully. That means we are changing.
me glory of muutume, God. see tähendab, et Jumala auhiilgus muudab meid. The glory of God is inside of every one of you. Jumala today. kirkus, tema auhiilgus on sinu sees täna. Oh God, I don't have talents. Tead, Jumal, mul ei ole andeid. Oh God, what can I do? No mida ma ikka oskan teha ja I always feel very sick. ma tunnen ennast pidevalt haigena. I only studied until high school. Ja ma jõudsin ainult keskkoolini välja, et No. ei. The glory of God can change your whole situation. Jumala auhiilgus muudab kogu sinu elu olukorra. When the power, resurrection power comes, when we understand the resurrection power, it shifts our identity in Christ. Kui me mõistame, mis on ülestõusmisvägi, siis see muudab meie identiteeti Kristuses. When the resurrection power touches a man, his speech changes. Kui ülestõusmisvägi puudutab inimest, siis muutub tema His kõne, mindset changes. tema mõtteviis muutub, His thoughts changes. tema mõtted muutuvad, The boldness changes. julgus muutub, His authority changes. meelevald muutub, Because his identity in Christ has changed. sest tema identiteet Kristuses on We muutunud. saw this in the apostles. Me nägime seda apostlite puhul. They were just uneducated fishermen. Nad olid lihtsalt harimatud kalurid. But those were the people who God chose to shake the world. Aga just nemad valis Jumal välja, et nemad saaksid maailma kujundada. You are anointed to change and shake the world. Sa oled võitud kujundama ja muutma maailma. Red, you are called to shake the world. Reet, sa oled kutsutud kujundama maailma. Because of the resurrection power inside of you. Tänu sellele ülestõusmisväele, mis on sinu sees. Taimo, the presence of God is upon you. Taimo ülestõusmis ja Jumala ligiolu on You sinu carry the üle. resurrection power inside Sa of you. kannad ülestõusmisväge enda sees. The resurrection power is not only about Jesus Christ being dead and then came back alive. Et ülestõusmisvägi ei ole ainult see, et jah, et Kristus suri ja siis tõusis üles. The resurrection power is Jesus conquered death. See tähendab seda, et Jeesus alistas surma. It is the same power that lived 2000 years ago, raised Jesus from the dead, is also inside of you. See sama vägi, mis äratas Jeesuse surnust 2000 aastat tagasi, on sinu sees. Amen. Amen. The resurrection power produces visible and tangible results. Ja see vägi toob esile nähtavad, tajutavad tulemused. It's visible. You can see it. See on nähtav, sa võid seda näha. Amen. Amen. Let's look at the Greek translation in the New Testament. Vaatame korraks kreekakeelseid termineid. The word resurrection See sõna ülestõusmine in the Greek translation is called anastasis, on kreeka keeles anastasis. meaning to rise up, rising up, See standing tähendab- again. See tähendab ülestõusmist või uuesti püsti tõusmist. It's not just coming back live. See ei ole lihtsalt niisama ellu naasmine. It means coming to a new state of being. See on tõusmine uude olemise seisundisse. And we look at the power, the word power Ja see on sõna vägi. means dunamis, Kreeka keeles on see dunamis. meaning miraculous power, See tähendab imet tegevat väge, explosive ability, plahvatuslikku võimekust divine force. ja jumalikku jõudu. This is where we get the word dynamite. Kreeka keeles on see dunamis ja sealt me saame selle sõna dünamiit. Amen. Amen. And when you put these two words together, resurrection power, Kui sa paned kokku need sõnad, ülestõusmisvägi, you know what does that mean? mida see tähendab? It means supernatural explosive power that causes a complete rising into a new identity. See on üleloomulik, plahvatuslik vägi, mis põhjustab täieliku tõusmise uude identiteeti. Amen. Amen. You have the resurrection power inside of you. Sinu sees on ülestõusmisvägi. You have the supernatural explosive power inside of you. Sinu sees on üleloomulik, plahvatuslik vägi. And that power changes your identity. Ja see muudab sinu identiteeti. I am a son of God. Ma olen Jumala poeg. I am a daughter of Ma God. olen Jumala tütar. If I am a son of a child of God, I act like God. Kui ma olen Jumala laps, siis ma olen Jumala moodi. Whatever I touch will prosper. Mida iganes minu käsi puudutab, see õitseb. Whatever I speak will come to pass. Ja mida iganes ma ütlen, see sünnib. No. Ei.
only for pastor. see on ainult pastoritele. No, ei ole. it's inside of you, Christian. see on sinu sees, Kristjan. The supernatural power of God. see Jumala üleloomulik vägi, It is inside of you. see on sinu sees. It is waiting to be exploded. ja see ootab, millal see plahvatuslikult välja saab tulla. Do you know a dynamite is so powerful? teate, kui võimas on dünamiit? Dynamite, they use it to blow up rocks and mountains. et seda kasutatakse mägede õhku laskmiseks. And we know that how powerful it can shatter rocks. see laseb kõik selle õhku, kõik need kaljud ja kivid ja asjad. That is only the natural. see on ainult loomulikus maailmas. But the spiritual is, the Holy Spirit explosion is much more powerful than the dynamite. Vaimulikus maailmas, eks ju, püha vaimu plahvatuslik, imeline suur vägi on palju väelisem kui mingisugune dünamiit seal, on ju? Amen. Amen. Kristi, supernatural power inside of you. üleloomulik vägi on sinu sees. Let's look another illustration from the Hebrew translation. nii, vaatame nüüd heebrea keelt. Well, while the Old Testament directly doesn't use the word resurrection power, but it is the same word that is used in the Old Testament. The concept is still the same. et kuigi Vanas Testamendis ei kasutata identseid termineid nagu kreeka keeles ülestõusmise kohta, siis see kontseptsioon, see mõiste, see mõte on sama. In the Old Testament is called chaya. Vanas Testamendi, heebrea keelses on siis nagu chaya. okei, chaya. Chaya. It means to live, to revive, to restore life. see tähendab siis elama, elustama, elu taastama. The Hebrew word chaya, ja see heebreakeelne sõna kaja äkki, this kaja word parem äkki. is used when God brings something back to life. see tähendab seda, kui Jumal toob midagi tagasi ellu. Whether it's physical, olgu see füüsiline whether it's spiritual, või vaimne or on a national scale. või siis isegi rahvuslikus plaanis võib see olla. We see this word being used in the Old Testament. ja seda kasutatakse siis Vanas Testamendis. Where God brings revival to a nation. kus Jumal toob ärkamise rahva sekka. And it carries the idea of life that comes from God. ja see on see elu, mis tuleb Jumala käest. It is not by natural means. et see ei tule nagu loomulikult It's esile. something supernatural. see on miski üleloomulik. So when God releases chaya, ja kui Jumal vabastab selle kaja, something that was dead or fading begins to live again by divine intervention. siis miski, mis oli enne surnud või hääbuv, hakkab Jumala sekkumise läbi taas elama. For example, Ezekiel 37, we know that story, right? Hesekieli 37. peatükis on lugu surnud luude ülesäratamisest, teate seda lugu, eks? Remember, God called Ezekiel out. Jumal kutsus Hesekieli. He said, look at the dry bones, will they come back alive? ja ta oli seal surnud luude orus ja ta küsis, et vaata neid luid, et kas nad saavad ellu tulla. The bones were already dry, dead situation, it's all scattered. kuivad luud, võib isegi kontideks nimetada. Täitsa nagu, jah. There was no hope. Lootust ei olnud. Yet God said, breathe into them. Ja ometi ütles Jumal, hinga nendesse. And the bones came back alive. Ja need luud tulid tagasi ellu. That is chaya. See ongi see kaja. Life is released into death. Elu vabastatakse surmasse. This shows that the resurrection power in the Old Testament is the ability of God to step into lifeless situations. Ja see näitab meile, et ülestõusmisvägi Vanas Testamendis on Jumala võime astuda elututesse olukordadesse. He is able to complete and restore everything back in order. Ja kõik on võimeline täielikult taastuma. The second one is tekia. Siis on meil tekia. Means revival and resurrection. See tähendab ärkamist ja ülestõusmist. The word tekia see sõna is more commonly used in the later on in the Jewish rabbinic teaching. Et seda terminit kasutati siis hiljem nagu rabiõpetustes. Which defines resurrection and revival. Ja see tähendab siis, viitab ülestõusmisele või siis taaselustamisele. Which means restoring back things to life. Ehk siis see toob asjad tagasi ellu. It reflects the belief that God has power not only to sustain life.
ja see peegeldab ka seda usku, et Jumalal pole vägi mitte ainult elu hoida, but also the power to bring back life again, vaid ka surnud tagasi olemasollu tuua, to bring back the dead alive. et surnud tuleksid tagasi ellu. And we saw this in the New Testament where Jesus Christ, Et Uues Testamendis on seda näha, kus Jeesus and also in the Old Testament, the resurrection power is not absent there. tegutses selles väes ja ka Vanas Testamendis oli see täitsa The nähtav. resurrection power in the Old Testament was hidden but prophetically. Ülestõusmisvägi oli Vanas Testamendis küll varjatud, aga prohvetlikult oli It see was olemas. a prophetic progression that was going on. See oli selline prohvetlik progressioon, mis aset leidis. We saw this when life comes out of barrenness. Seda on näha seal, kus viljatusest sünnib elu. We saw this in the Old Testament where strength comes out of weakness. Vanas Testamendis on näha seda seal, kus nõrkusest tuleb tugevus. We saw this in the Old Testament where a nation was in ruins. God revived it. Seda on näha Vanas Testamendis, kus Jumal tõstab rahva varemeist üles. And we saw this also in the New Old Testament where Elijah and Elisha's ministry. Ja seda on näha ka prohvetite Eelia ja Eliisa teenistuses. Elijah, there was the life that was returned to a dead child. In Oli, 1 Kings 17, chapter 17, verse 17 to 22, you read that. kui sa võid lugeda hiljem, siis esimene kuningate 17 on lugu prohvet Eeliast ja sellest surnud poisist. The son of a widow became so sick Et see lesknaise poeg haigestus nii väga. that the boy stopped breathing. Poiss ei hinganud enam. And prophet Elijah took the child and prayed and cried out to God. Ja prohvet Eelia palvetas selle lapse pärast ja hüüdis Jumala poole, Then something powerful happened to that child. et midagi väelist juhtuks selle lapsega. Life is returned Ja elu tuligi tema and sisse he tagasi came back alive. ja ta tõusis ellu. We see this in Elisha also. Seda on näha Eliisa puhul ka. Another child was raised from the dead. Veel üks poiss tõusis surnust ellu. In 2 Kings chapter 4, verse 32 to 35, you can read Sa that. võid lugeda seda teise kuningate 4:32-35. Elijah prayed and stretched himself over a child. Eliisa palvetas ja sirutas ennast selle lapse kohale. And after persistent prayer, the child sneezed. Achoo! Ja pärast järjekindlalt palvet laps aevastas And he opened back his eyes again. ja avas oma silmad. These are all the manifestation of the resurrection power before it was fully revealed in Jesus Christ. Need kõik olid ülestõusmise väe ilmingud enne, kui see asi Jeesuses täielikult ilmutati. The difference between the Old Testament resurrection power and comes upon the people. Erinevus on selles, et Vanas Testamendis tuleb ülestõusmisvägi inimeste peale või inimeste üle. The Old Testament resurrection power comes upon the situation or the nation. Vanas Testamendis tuli see ülestõusmisvägi olukordade üle, rahva üle. But in the New Testament, Uues it was Testamendis through Christ that came and that power dwells in every believer today. elab seesama vägi Kristuse kaudu iga uskliku sees. Amen. Amen. The Old Testament resurrection power visited man. Võib ka nii öelda, et Vanas Testamendis see ülestõusmisvägi käis korraks külas inimeste juures. But today the New Testament, Aga täna Uue Testamendi that ajastul same power seesama that vägi, raised Christ from the dead, mis äratas Kristuse surnust, on sinu sees pidevalt, ei käi külas, pidevalt on. Amen. resurrection power is not just coming back or just a survival thing. Ülestõusmisvägi ei ole pelgalt mingi tagasitulek või et ma püüan ellu jääda kuidagi. Resurrection power transform something greater than before. See on muutumine millekski väelisemaks kui varem. Jesus did not come back the same. Jeesus ei tulnud tagasi surnust samasugusena. Jesus came back glorified. Ta tuli tagasi austatuna. The disciples didn't go back fishing after the resurrection. Ja kui leidis aset ülestõusmine, siis jüngrid ka ei läinud tagasi kalale pärast. The disciples stepped into the authority of the apostolic power. Vaid nad astusid apostellikku meelevalda. And today I want to talk about the 3 dimensions of the resurrection power. Ja täna räägime siis ülestõusmisväe tegutsemise dimensioonidest, mida on 3. And
And I feel this is a key for today's church. ma usun, et see on võti tänase koguduse jaoks. The first one is the power to transform. Esimene võti on siis või dimensioon, vägi muuta. The second dimension is Teine the dimensioon power to overcome death and limitations. on vägi võita surm ja piirangud. The third dimension power is to activate dominion and authority. Kolmandaks on see vägi aktiveerida ülemvõim ja meelevald. So let's dive into the first dimension power of the resurrection. Vaatame seda esimest siis, vägi muuta. Ephesians chapter 1 verse 19 to 20. Efeslastel 1, salmid 19-20. And what is the greatness of his power towards us who believe according to the working of his mighty power which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places. Ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas. Here we see Paul is writing to the Ephesians church. Paulus kirjutab siin efeslastele. Open your eyes, Ephesian church. Efesose kogudus, avage silmad! There's unimaginable power of God inside of you. Sest sinu sees on kujuteldamatu jumalik vägi. The same power that raised Christ from the dead. See sama vägi, mis äratas Kristuse surnuist. Paul wanted them to understand that this is not an ordinary strength. Ja Paulus tahtis, et nad mõistaksid, et see ei ole mingi tavaline jõud. It's not a political word. See ei ole mingisugune poliitiline asi. It's not human power. See ei ole inimlik võim. It is divine. See on jumalik. It is See on unstoppable. peatamatu. It is supernatural power. See on üleloomulik vägi. It is the power that defeated death. See on vägi, mis alistas surma. It is the power that conquered the grave See on vägi, mis vallutas haua and brought back Christ's mortality to immortality. ja tõi Kristuse surmast ellu ja surematusse. The resurrection power defeated death. Ülestõusis vägi võitis surma. And here we see seated. He's seated at his right hand. Ja Jeesus on asetatud istuma Jumala paremale käele. See, the resurrection power is more than restoring life. Ülestõusis vägi teeb palju enamat kui lihtsalt taastab The elusid. resurrection power elevates and exalts and positions us in authority. See ülendab meid, see kirgastab meid ja see asetab meid meelevalda. So if you have the resurrection power inside of you today, Kui sul on siis täna ülestõusis vägi sinu sees when you understand the resurrection power today, ja kui sa mõistad seda täna, it elevates you, siis see ülendab sind, it exalts you, see tõstab sind it kõrgele, positions us in authority. see paneb meid meelevalla positsioonile. It brings us to high place, See toob meid kõrgemale. seated at his right hand. Me istume koos Jeesusega Jumala paremal käel. The scope of this power, I want to talk to you about it. Me räägime selle väe ulatusest ka. The word says, far above all principality and power, might and dominion, and every name that is named. Sõna ütleb, et Jeesus on siis kõrgel üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. This is supremacy. See on täielik ülemvõim. Resurrection power goes beyond every spiritual and earthly authority. Sest ülestõusmisvägi ulatub kaugemale kui mis tahes vaimne või maine meelevald. The resurrection power goes beyond every struggle and every challenges. See on ülalpool igat võitlust, igat väljakutset või piirangut. The resurrection power goes beyond all limitation of a human being. See on väljaspool kõiki neid inimlikke piiranguid. It is not limited into this world. See ei piirdu selle maailmaga. It can go up to the supernatural also. See ulatub üleloomulikku. It extends into eternity. See ulatub igavikku. When God's resurrection power touches a believer, Kui Jumala ülestõusmisvägi puudutab usklikku, nothing can limit our destiny. siis mitte miski ei saa meid enam piirata. Today we are all seated here. Me kõik istume täna siin. We are not called to come to church to make these chairs warm.
aga me ei ole kutsutud tulema kogudusse tooli soojendama, eks? We are called to touch the world, engage the world. Me oleme kutsutud minema kõike maailma We ja all have mõjutama a seda. destiny. Meil kõigil on olemas kutse ja kutsumus. Everyone has a destiny and a call in our life. Igaühel on kutsumus. Even the youngest baby. Ka kõige nooremal lapsel, beebil. Yes. Yeah. That little baby Samuel also has a destiny. Seal Samuelil on ka Has a kutsumus. calling. Tal on kutsumus. We are not called here to this world to pay bills. Me ei ole kutsutud lihtsalt siia arveid maksma, eks? It's good. We have to do all that. Jaa, kõike seda peab tegema. Yes, it's good. loomulikult. We have a family. Tore on, et meil on pere. But it does not stop there. Aga see ei piirdu ainult We have sellega. a destiny. Meil on olemas kutse. There is a book that is written about us before the foundations of the earth. Enne maailma rajamist, kujutad ette, kirjutati sinu kohta juba raamat valmis. We have a destiny. Meil on olemas elukäik. And we must walk in that destiny. Ja me peame selles käima, selles, mis Jumal on meile määranud. And we can do it together. Ja me saame seda teha As a koos, church. kogudusena. Every authority that tries to oppose us is already under the feet of Jesus Christ. Mis tahes meelevald, mis püüab meile vastu astuda, on juba Kristuse jalge all. Let me tell you again. Ma ütlen uuesti seda. Every authority that tries to oppose us is already under the feet of Jesus Christ. Mis tahes meelevald, mis püüab meile vastu seista, on juba Kristuse jalge all. So imagine, Kujuta ette, right now, whichever devil that is trying to be funny with you, mis iganes kurat tahab sinuga natuke nalja teha võib-olla he's kuskilt. under the feet of Jesus Ta ei Christ. saa, ta on Kristuse jalge all. His head is there under the feet, Tema pea on seal Kristuse jalad all waiting to be crushed. ja ootab, kuni see puruks lüüakse lõplikult. Whatever financial situation you are going through, Mis tahes finantsolukord sul ka pole, whatever situation your daughters are going through, mis tahes olukorrast su tütred läbi ka ei lähe whatever situation your son is going through, või pojad, whatever situation your family is going through, mis tahes olukorrast su perekond ennast ka ei leiaks, it is under the feet of Jesus Christ. kõik see on juba Kristuse jalge all. We need to understand, come back to our authority. Me peame naasma oma meelevalla juurde. Paul says, not only in this age, but also in that which is to come. Paulus ütleb, et mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas. So we are not talking about yesterday. Nii et me ei räägi eilsest We are not only talking about today. ega ainult tänasest. We are talking about tomorrow Me räägime homsest till eternity. ja igavikust. Everything is under the feet of Jesus Christ. Ja kõik selle aja on kõik meelevallad Kristuse jalge all. Resurrection power is eternal. Ülestõusmisvägi on igavene. The resurrection power doesn't fade away. Ülestõusmisvägi ei kao kuhugi. There's no expiration date. Ei ole parim enne kuupäeva tal. Even though I have a habit to see expiration date. Come again? Even I have the habit to see expiration date. Kuigi et mul on see harjumus vaadata seda parim enne kuupäeva. Pastor Joyce every time make fun of me. Et pastor Joyce on kogu aeg sellega. David is expired. Oota, mis asja? Because every time I will check when I buy something, I make sure the expiry date, I will check everything. Et ma vaatan ikka toodete puhul, et kas on ikka nagu ei ole veel see kuupäev käes, eks ju. The world have expiry date. Maailmal on see parim enne kuupäev But the resurrection power does not have expiry date. või siis kõlblik kuni, aga ülestõusmisväel ei ole seda. The resurrection power does not lose its effect. Ülestõusmisvägi ei kaota oma efektiivsust. What God is doing now through resurrection power is a foretaste of what is about to happen, eternity. See, mida Jumal on tegemas ülestõusmisväe kaudu praegu, on nagu eelmaitse sellele, mis hakkab toimuma igavikus. That is why Sellepärast believers, it's not just temporary empowerment. ei ole usklik, sellepärast ei ole usklik, vaid ajutiselt väestatud. The resurrection power is not a temporary thing. Ülestõusmisvägi ei ole mingi ajutine asjake. We are permanently equipped with the power of God. Me oleme püsivalt varustatud Jumala väega. We are permanently equipped for dominion. Me oleme püsivalt varustatud valitsema. We are permanently equipped with authority. Me oleme püsivalt varustatud meelevallaga. We are permanently equipped with victorious life.
me oleme püsivalt varustatud võiduka eluga We have challenges, yes. ja meil on väljakutseid. Nobody here says don't have challenge. Keegi ei saa öelda, et ei ole raskusi, ei ole väljakutseid. But all authority and power is given to you. Aga kogu vägi ja meelevald on sulle antud. So tell your child, come make my day. Nii et Tell your challenge, come make my day. ütle oma väljakutsele, no, püüa päeva siis. Because it glorifies God. Sest et see kirgastab Jumalat. Dimension number 2. Nii, dimensioon 2. The power to overcome death and limitations. Vägi võita surm ja piirangud. See, the resurrection power is not only about transformation. Ülestõusmisvägi ei ole ainult selleks, et muuta midagi. It is a power that overcomes death and every limitation of our life. Vaid see on vägi, mis võidab surma ja iga piirangu meie elus. It is the same power that break the chains of the grave. See on seesama vägi, mis murdis hauaahelad. It is the same power that defeated sin. Seesama vägi, mis purustas patuahelad. It is the same power that rendered the devil powerless. Ja seesama vägi muutis kuradi võimetuks. The devil does not have power. Kuradil ei ole väge. I said the devil does not have power. Ma ütlesin, et kuradil ei ole väge. You know, some people, when you talk, especially Christians, sometimes they don't understand their power. Vahest, kui kristlastega räägid, siis sa näed, et inimene ei mõista seda väge, mis tal on. When they go to a house, they say, oh, I feel the demonic presence so strong. Et kui nad kuskile poole lähevad, siis nad ütlevad vahepeal, et tead, siin on nii selline, et ma tunnetan niisugust teemondlikku väge, nii väeline on see. Do you know that the power inside of you? Kas sa tead, et see vägi, mis on sinu sees? The devil sees you 100 meters, he is sprinting halfway already. Selle väe peale, kui kurat näeb siin 100 meetri pealt, siis ta paneb jooksu kohe. Yeah? He doesn't come, you know, a barking dog. Ta võib-olla tuleb ja hoogub su peale natuke, aga... But when the devil knows a believer's authority, who carries the authority, Aga kuna ta teab, et usklikul on meelevald, the tail of the dog can go behind and hide and siis ta jookseb tüünudes minema lõpuks. right? On ju? The dog will run. See kutsikas jookseb minema lõpuks. That's how the devil works. Niimoodi see asi kuradiga käib. He is supposed to see us and run away and scared. Tema peab meie eest põgenema, mitte vastupidi. But today Christians are so worried. Oh, I Täna on kristlased nii mures. feel so demonic. Ma tunnetan seda teemonlikku My house got õhkkonda. demons. Minu majas on teemonid ja Where is the God who created heaven and earth inside of you? kus on siis see Jumal, kes lõi taevad ja maa, kes peaks olema sinu sees? The problem is we forgot our identity and power in Christ. Probleem on selles, et me oleme unustanud, kes me oleme Kristuses ja missugune vägi meil temas He on. broke the chains. He broke the chains of the grave. Sest tema purustas hauaahelad, tema purustas surmaahelad. He rendered the devil powerless at the cross. Ta võttis kuradilt väe ära risti peal He took the keys of life and gave back to humanity. ja ta võttis ära sealt eluvõtmed ja andis inimkonnale tagasi. As believers, when we operate in this power, nothing or nothing can come against us. Kui meie usklikena tegutseme selles väes, siis mitte miski ei saa meile vastu astuda. John chapter 11 verse 25 to 26. Johannes 11, 25-26. Jesus said to her, Jeesus ütles talle, I am the resurrection and the life. mina olen ülestõusmine ja elu. He who believes in me, through though he may die, he shall live. See, kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. And whoever lives and believes in me shall never die. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Do you believe? Usud sa seda? We have the resurrection power. Meis on ülestõusmisvägi. We all will die one day, Ja me kõik sureme, me ihu sureb, but we will live. aga me elame. I was diagnosed. Mul diagnoositi, There was a point of time where I was urinating all blood. mul oli aeg, kus ma urineerisin verd. It was thick red blood. Täitsa paks veri siuke tuli sealt. I was frightened. Ja see lõi mulle hirmu nahka. My sides were painful. Mul oli siit valus igalt poolt. And I went to the doctor. Ja ma käisin arsti juures. The doctor said, your kidneys are very bad. Ja arst ütles, et tead, su neerudega on ikka väga kurb lugu. The doctor said,
I can give you only 10 years to live. ja arstid ütlesid, et anname sulle elada 10 aastat. Oh, my whole world just collapsed. Ja kogu mu maailm varises sel hetkel kokku. And Ephraim was just born. Ephraim oli äsja sündinud. He said, it is so difficult to accept when you know your death sentence. Seda on nii raske aktsepteerida, kui sa tead oma nii-öelda surmaotsust. It was a prayer meeting. I called back church. I was crying. Ma helistasin kogudusse, seal käis parajasti palvekoosolek ja ma nutsin. My pastor picked up the phone. She was crying when she heard this. Ja mu pastor võttis telefonitoru ja kui ta kuulis mind sellest rääkivast, siis The ta hakkas whole church nutma. was crying. Kogu kogudus nutis. It's a death sentence was pronounced upon my life. Sest minu üle kuulutati surmaotsus. But I believed in God. Aga ma uskusin Jumalat. I said, God, Ma ütlesin, Jumal, I got 3 children. mul on 3 last. They are so young. Nad on nii noored veel. How can I leave them like that and just go off? Kuidas ma saan niisama nende juurest lahkuda? I cried before God. Ja ma nutsin Jumala ees. But there is a power that was inside of me and said, no, Kuid minu sees oli vägi, mis I ütles selle refuse peale, to accept it. ei, ma keeldun seda vastu I võtmast. continued to pray. Ma jätkasin palvet I continued to declare life ja kuulutasin elu over my situation. oma olukorra üle. My kidneys may fail me. Võib-olla mu neerud lakkavad töötamast. The doctor might say, oh, you need to go through dialysis. Võib-olla arstid ütlevad, sul on dialüüsi aeg. When a person steps into dialysis, Kui sind saadetakse dialüüsi, time is counting already. siis see tähendab, et kell juba tiksub. But I said, no, God, I'm not going. Aga ma ütlesin, Jumal, ma ei lähe. You will heal me. Sina teed mu I will terveks see my children. ja ma näen oma I lapsi. will see my grandchildren. Ma näen oma lapselapsi. I will see my great-grandchildren. Ma näen oma lapselapselapsi. They will see me live in their legacy. Ja nemad näevad mind elavas. Because you are God. Sest sina oled Jumal. There is resurrection power inside of you. Ja sinu sees on ülestõusmisvägi. Every day I feel depressed. Igal päeval tuli mulle depressioon kallale. But I keep walking and believing in God. Aga ma läksin edasi ja ma uskusin I Jumalat. keep speaking to my mind. Ja ma rääkisin oma meeltele. I am not going to accept this. Ma ei võta seda vastu. There was a war that was going in my mind. Minu meeltes käis üks lahing. How many have been there? There's a war. Kui paljud teist on kogenud lahingut One oma side wants meeltes? to believe God, the other side, oh, I can't believe. Ühelt poolt tahaks nagu Jumalat uskuda, teiselt poolt nagu ei saa. Even I cannot see. Isegi kui ma ei näe, I know, God, you are working. ma tean, Jumal, et sina töötad. To cut the story short, Lühidalt öeldes, 3 to 6 months later, 3-6 kuud hiljem I went back to the doctor. käisin arsti juures uuesti. They did another blood test. Veel üks vereproov I was totally healed. ja see näitas, et ma olin täiesti terve. He said, your kidneys are perfect, so perfect. Ja arst ütles, et su neerud on nii täiuslikud. I said, you are the one who said what? My kidneys got problem. Ma ütlesin, teie ütlesite, et minu neerudega He on said, tööga. yeah. Ma ütlesin, The jaa, report shows that. see aruanne näitas, It is the same God that turned my history around. see on see sama Jumal, kes pööras mu elu ümber. When we accept defeated, Kui me võtame vastu selle, et me oleme nüüd löödud, I think I wouldn't have been here in this nation. kui mina oleksin selle vastu võtnud, siis ma ei usu, et ma oleksin siin praegu. My death was already counting already. Sest mu päevad olid justkui loetud juba. The day we accept life Kui me aga võtame vastu elu and believe that God has given us the power and authority, ja usume, et Jumal on andnud meile väe ja meelevalla, everything has to submit to Jesus Christ. siis kõik peab alistuma Jeesusele. Lazarus was dead for 4 days. Laatsarus oli surnud 4 No one päeva could help him. ja keegi ei suutnud teda aidata. The natural solution was hopelessness. Tema lahendus oli lootusetus. 4 days dead. What do you expect? Surnud juba mees 4 päeva, mis sa tahad? But Jesus called him. Jeesus kutsus ta välja sealt The resurrection power overcame death. ja ülestõusmisvägi võitis surma Lazarus walked out from the tomb ja Laatsarus astus hauast välja alive. elusalt. The same power is available to us. Seesama vägi on kättesaadav meile, kogudus. It's not to just bring life into the physical death only. Ja see ei ole mõeldud ainult selleks, et tuua elu füüsilisse ihusse.
There some of us have dreams. mõnedel meist on unistused. We have callings, we have potentials. meil on kutsumus, meil on potentsiaal, That was dormant, it's already dead. mis oli justkui nagu magama jäänud, surnud We lausa. feel that our life is dead. ja me tunneme, et meie elu on ka surnud. The same resurrection power aga seesama ülestõusmisvägi is able to turn everything around in your life. on võimeline pöörama kõik su elus ümber. It is able to revive your dreams. see on võimeline taaselustama su unistused. The resurrection power is greater than death. ülestõusmisvägi on suurem kui surm. The resurrection power is greater than the limitations of man. see on suurem kui inimeste piirangud. What is impossible is possible for God. see, mis näib meile võimatuna, on Jumalale võimalik. The resurrection power does not negotiate with the grave. ülestõusmisvägi ei hakka surmaga läbirääkimisi pidama. The resurrection power does not compromise with obstacles that are blocking us. ülestõusmisvägi ei tee kompromissi takistustega, mis meie teed blokeerivad. The resurrection power destroys anything that is in front of us. ülestõusmisvägi hävitab kõik, mis meie teele ette jääb. If God raised Jesus Christ from the dead, what is too hard for him in our life? kui Jumal äratas Jeesuse surnust, siis küsimus on, mis on Jumala jaoks liiga raske meie elus, on üldse midagi? Dimension number 3. kolmas dimensioon. The power to activate dominion and authority. vägi aktiveerida ülemvõim ja meelevald. Now, when we speak the power, there are two activating keys here. siinjuures on kaks We see aktiveerimisvõtit. dominion me näeme meelevalda and we see authority. ja ülemvõimu. The resurrection power activates both. ülestõusmisvägi aktiveerib need mõlemad. These are two keys Need on need kaks võtit, that a believer has mis usklikul in their on life. uskliku elus. The dimensions where life functions proactively. see on dimensioon, kus elu toimib proaktiivselt. When we understand the realm of the spirit and God's purpose of our life. kui me mõistame vaimulikku sfääri ja Jumala eesmärke meie elus. The resurrection power positions us to rule and lead and to exercise spiritual authority. ülestõusmisvägi positsioneerib meid valitsema, juhtima ja teostama vaimset meelevalda. We see this in, just now we read Ephesians chapter 1 verse 20 to 21, we read it. me just lugesime Efeslastel 1:20-21. See, resurrection power of Christ, resurrection power gave Christ authority over heaven and earth. ülestõusmisvägi andis Kristusele meelevalla üle iga valitsuse, üle taeva, üle maa. He gave Christ the spiritual authority over the realm of the spirit. see andis talle meelevalla vaimulikus sfääris. Authority is empowered by resurrection. ülestõusmis meelevald tegelikult on väestatud ülestõusmise läbi. Matthew chapter 28 verse 18. Mattuse 28:18. Jesus declared, Jeesus kuulutab siin: all authority in heaven and earth has been given to me. minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. If it is in the hands of Jesus, kui see on Jeesuse käes, it is also upon you. siis on ka see ka sinu üle. All authority of heaven and earth is given to you. kogu maa ja taeva meelevald on antud sinule. Authority is not earned. meelevalda ei saa välja teenida. It is released by the resurrection power. see vabastatakse ülestõusmisväe kaudu. You know, when you go to the army, kui sa lähed sõjaväkke, you know how authority works? When your officer speaks and tell you to do something, tead, kuidas meelevald toimib, kui su ohvitser ütleb sulle midagi teha, et sa pead midagi tegema, you cannot say, oh, I don't want to do. siis sa ei saa öelda, et tead, ma täna ei viitsi. They will ask you to sign extra or do duties or even go to prison if you don't comply to the kui sa niimoodi officer's ütled authority. ohvitserile, siis sulle pannakse veel kohustusi peale või lausa pannakse vangi korra. The resurrection power, the authority is when we understand nothing, when we speak out of authority, we are like officers. kui meie räägime meelevallaga positsioonilt, siis me oleme ka nagu ohvitserid. We command life. me käsime elu, We command situations. käsime olukordi We command the outcomes, what we want to see, ja käsime seda, mida me tahame näha, neid tulemusi, according to the will of God only.
loomulikult ainult Jumala tahte järgi. Resurrection power gives a believer spiritual capacity to exercise authority on earth. Ülestõusmisvägi annab usklikule vaimse suutlikkuse teostada meelevalda And also the unseen realm. nii nähtamatus kui ka nähtavas maailmas. The believer is positioned for supremacy. Usklik on positsioneeritud ülimuslikkuseks. The resurrection power not only heals or revive or strengthen. Ülestõusmisvägi mitte ainult ei tervenda, elusta või tugevda, The resurrection power positions us every opposing force that come against us. vaid ülestõusmisvägi asetab meid kõrgemale igasugusest vastuseisvast jõust. Paul writes to the church, Paulus kirjutab siin, Christ was seated far above all power, might and dominion. et Kristus pandi istuma üle iga väe, võimu ja valitsuse. And we speak about dominion. Ja me räägime siin valitsusest. This means that every believer who walks in a resurrection power operates from a place of victory. See tähendab, et iga usklik, kes käib ülestõusmisväes, tegutseb võidupositsioonil, Not out of struggle. mitte võitluse positsioonil. It's from authority. Ta on meelevalla positsioonil, Not out of fear. mitte hirmunud. It is from dominion. Ta on valitsuse positsioonil. You know what is dominion? Mis asi on valitsus? Territorial powers. Need on ka territoriaalne vägi on see. Every one of you, Igaüks teist you carry dominion power inside of you. kannate endas seda valitsuse väge. When a thief comes to steal, kill and comes to steal in your house, Kui varas tuleb sulle koju varastama, he does not knock on your door or ring your doorbell. siis ta ei helista uksekella, ei koputa viisakalt uksele. He said, I'm here to rob you. Tere päevast, ma tulin teile varastama, come in? et kas teeksite mul ukse He lahti? secretly come in at night. Ta tuleb salaja, öösel. You know why? Tead miks? Because he know that you have dominion over your house. Sest ta teab, et sina valitsed oma kodus. He knows that you have legal rights over your house. Ta teab, et sul on õigused oma kodus. He knows this property belongs to you. Ta teab, et see omand kuulub sulle. Because there is legal dominion over your life. Sest et sinu elu üle on see legaalne valitsus. So he comes to silently come to steal when you're not awake. Sellepärast püüab ta tulla vaikselt, tasahilju, siis kui sa magad. The power enables us to rise above our peer pressures. Ülestõusmisvägi aitab meil tõusta üle kõigest. It rises above social limitations and generational curses. See tõuseb üle igasuguste sotsiaalsete piirangute ja ka isegi põlvkondlike needuste. Even spiritual attacks. Ja ka vaimsete rünnakute üle. Resurrection power is the divine energy that turns every believer into a ruler. Ülestõusmisvägi on jumalik energia, mis muudab iga uskliku valitsejaks. You are all here are not normal people. Teie kõik siin, te ei ole normaalsed inimesed. You carry the identity of a king and a queen. Või pigem öelda, ei ole tavalised inimesed, sest et te kannate endas kuninga või kuninganna identiteeti. A king and a queen has authority. Kuningal või kuningannal on olemas meelevald. In my neighboring country, it's Singapore, Singapuri naaberriigis, we have kings and queens. naaberriikides, igal pool on siis kuningad ja kuningannad. I still remember, I was in Malaysia Ma olin Malaisias and we call him Sultan, king. ja seal oli sultan valitsemas. And he was just a son only. He's a prince, not even a king. Isegi mitte sultan, vaid prints oli see. And whenever somebody passes by him, Ja kes iganes möödus temast siis, they cannot look into his eyes, cannot look at his tal ei face. tohtinud silma vaadata. When you walk, you have to put your head down. Et kui sa lähed temast mööda, sa pead niimoodi minema, pea all. That's how the natural works. Niimoodi toimuvad asjad loomulikus maailmas, Because he has authority and dominion. sest temal on valitsus ja meelevald. How much more you as believers in Christ? Seda enam teie usklikud Kristusesse. The devil doesn't even has the chance to look at your face. Kuradil ei ole õigust sulle silmagi vaadata. He will put his head down and move away. Ta paneb pea alla ja liigub eemale. Resurrection empowers our prayers. Ülestõusmisvägi väestab meie palveid. It empowers our spiritual warfare.
see annab väge meie vaimulikule võitlusele It empowers our prophetic words that we declare in the atmosphere. ja annab väge meie prohvetlikele sõnadele, mida me välja kuulutame. It empowers the kingdom impact. See annab väge kuningriigi mõjule. It gives influence in our career, See mõjutab meie karjääri, our family, our leadership, meie peret, meie juhtimist, our community. meie kogukonda. Everything we touch turns to operate under the God's authority. Kõik, mida see puudutab, hakkab toimima Jumala meelevalla all. Revelation chapter 1 verse 6 says, Ilmutuse 1.6 ütleb, has made us kings and priests to his God and Father. ja on meid teinud kuningriigiks, preestriks Jumalale ja oma isale. Today we are sitting here as kings and priests. Meie istume siin kuningate ja preestritena täna. Peter at the Pentecost was before the Pentecost he was a fearful man. Enne nelipüha oli Peetrus selline hirmunud mees, He was a very uncertain man. väga ebakindel inimene. Peter always liked to jump first. Talle muidugi meeldis ette tormata kõigest, He even denied Jesus Christ. aga samas ta ka eitas, salgas Jeesus Kristust. But the resurrection power revived him. Samas ülestõusmisvägi tõi ta tagasi ellu. He walked in the streets boldly. Hiljem käis ta mööda tänavaid He julgesti, healed the sick. tervendas haigeid, He cast out demons. ajas välja kurja vaime He was walking under the kingly authority. ja ta käis kuninga meelevallas. He preached with authority. Ta jutlustas meelevallas The resurrection power activates dominion in us. ja see ülestõusmisvägi aktiveerib valitsuse meie sees. Today, that's the same power that is available to every believer today. Ja see vägi on täna kättesaadav igale usklikule. It turns us as ordinary people to kingdom rulers. See teeb tavalistest inimestest kuningriigi valitsejad. The kingdom power is a divine mechanism Kuningriigi vägi on nagu jumalik mehhanism, that transforms, revives, positions believers to operate in dominion and authority. mis muudab usklikke, transformeerib neid ja asetab nad valitsema meelevallas. Today, God is speaking to us. Jumal kõnetab meid täna There is resurrection power inside of you. ja sinu sees on ülestõusmisvägi. I've given you power. Ma olen andnud sulle väe, ütles Jeesus. Brother, God has given you power. Vend, Jumal on andnud sulle väe. The power is inside of you. It Ja is see vägi time for the on- church to step up. See vägi on sinu sees ja kogudusel on aeg It üles is tulla. time the church to step in authority. Kogudusel on aeg astuda meelevalla positsioonile. Amen. Amen. Let's pray. Palvetame. Hallelujah. La maharabo saraba kabarandu idima arabo seredi bereketere. Father, we thank you, God, Isa, me täname sind, that today we understand the resurrection power. et täna me mõistame ülestõusmisväge. You have given us the power to transform, oh God. Sa oled andnud meile väe, et muuta asju, Transform every situation in our lives. et muuta igat olukorda meie elus. You have given us the power to transform inside out, oh God. Sa oled meile andnud väge muuta You've given us seestpoolt väljapoole, You've given us the power to overcome death and limitations of our life. et võita surma ja igasugused piirangud oma You've elus. given us the power to activate dominion and authority over this earth and this the supernatural. Aktiveerida valitsusvõim selles maailmas ja ka üleloomulikus maailmas. Lord, bring us, oh God, to deeper into it, oh God. Too meid sellesse sügavamale. Lord, we want to mature and grow from glory to glory, oh Me God. tahame kasvada kirkusest Because kirkusesse, all powers has been given to the church. sest kogu vägi on antud All kogudusele, powers is given kogu to the believer vägi who on antud believes. usklikule, kes usub. Today we want to receive it in Täna me Jesus' võtame name. selle vastu Jeesuse Wherever nimel. you are, lift up your Kus hand iganes sa oled, and tõsta say, God, I käed want this power to be ja activated. ütle, Jumal, ma I tahan, et see want this vägi, power, this dominion power. ma tahan, et see vägi aktiveeruks Everything in my life is supposed to change, oh ja God. kõik minu elus peab muutuma. You came to give me life and life Sa abundance. tulid mulle andma elu lükiluslikult. Lord, we pray that identity of kingship and priest will be so strong in us, oh Me God. palume, et kuninga ja preestri identiteet oleks nii tugev meie sees täna. Today we take authority Täna võtame meelevalla, that whatever the enemy has placed around our life, et mis iganes kurat on asetanud meie ellu, whether it's in our weaknesses, kas on meie nõrkused
või whether in our families, peres või whether our finances, finantsides, whether every situation that is a blockage, mis tahes olukorras, mis on nagu blokeerimas. everything has to come under the feet of Jesus kõik Christ. peab tulema Jeesuse jalge alla. Today we crush it in the name ja of täna me Jesus. purustame selle You Jeesuse. will have no power, authority over our lives. sul ei ole meie elu üle We mingit speak meelevalda. dominion. me kuulutame valitsust, speak me authority. kuulutame meelevalda We speak life. ja elu. We speak breath of God right Jumala now. hingust just That nüüd situation. igasse surnud olukorda. Robo kobaradu ini mahara busaida mahana baradu idere shiketere. In the name of Jesus. Jeesuse nimel. Today we receive it. me võtame vastu selle. We thank you, me God, täname sind, Jumal, that from today et onwards, tänasest päevast things are going to come in order. saavad asjad korda. Situations are going to be aligned. olukorrad joonduvad Jumala Our järgi. destinies are going to be aligned. meie saatused joonduvad. Our callings are going to be aligned. meie kutsumused joonduvad. Everything will come in order in the name of ja Jesus. kõik tuleb jumaliku korra alla. And we thank you for the me täname resurrection sind power. ja ülestusväe We thank you eest. for the cross. tänu sulle risti We eest. thank you, God, for your Holy Spirit. tänu sulle püha vaimu That eest. the Holy Spirit that you live in us, oh God. et püha vaim, kes sa meie The sees same elad, power that seesama brought vägi, Jesus mis Christ äratas from Kristuse surnuist, alive is in us. on meie sees. In Jesus' name. Jeesuse nimel. We thank you, God. ja me täname sind, Jumal. Amen. amen, amen, amen. God bless you. Jumal õnnistagu teid.